Manipursi hujikse yamna awaba phase amada hawalagibada harol mayam siskisu economically yamna awaba phase amada lema Manipursi leise Manipurda amuk wari ngai maraksida main oina koi hujik leiba conflict related leiba stress leiba trauma leiba anxiety leiba mayam adagi easily accessible oiba yam sina Manipursi amna walingai amna awal makom amda maximum drug ki victim order leho bari mung sing se liar ba hai se kham theng ba yung amna hela mat maya marat de liar maya marat de amuki hena awa bari mung manung sing da sigi drug related problem addiction leho se sida hena laibra re khalle sa ai mung sina laila la azum harani edit to horni matli de lekha yona dithi me am thola ani laita ani na mai sai edit sundo lai ne sani to matam de di adana buji ki hong na balina number 4 heroin si atani sadar jiwa kamle yo me am su sida stage ni tension lai stage adana nan tawna financially matam ki job honatama unemployment lai ka mayam income lai ka mayam single factor mayam sineva. But at the end of the day, Dr. Oiro, politician Oiro, Regis, election bureaucrats in Oiro, we all are held responsible for this. Ako ito naman masigi responsibility na kung ito. Even the organization mayam, the Bureau mayam sincere. Noy na tawiba, rehabilitation tawag na tawiba mayam sincere, noy pisang katang kalala kawra. Siguro barak sila paisa na ba rehabilitation center to bubuhay ay boy na makay sa mga wana tipo nga sige to pili ko organization sa buhay pacha masusi para ga langhang na lang ay iskin na piyaga yasan lagi bagi mawunga even ako'y politician sa buhay ato level da ay hay sa torong ni hay sa mga wana tipo drug lord mayam singa drug laloli mayam singa compromise to katara di easy access boy the drug lords in the easy access Manipur through the people already karagadi lu sikha na ko mayam to le ko ta ni Manipur ni awala ni ba na harol sa press the public mayam sinse noy mayam ni victim boy ito rin mama papa parents sina denial nila ise ay isa sa drug chare har mayam mama society na kalingan na dinagay har denial nila ise siguro ako yung si anti-narcotic drug organization siguro lagi ni mayam sina ay di matang-matang di parents sila simple ka siguro organization siguro mayam simple lang ako isi tapi ba't ang biba kamay na konsulta wani tokal na di ko matsas na drug chara na su noy na mayam mamangalo sa na sila kini siban na drug kung na sasan ni mo pasan ni mo kamang yaw di siya hay di siguro introduction naman to biba hay lo di ka kalibra na kanjalo